U poslednje vreme je sve prisutnija teza koja govori da su Srbi novi narod u Bosni i Hercegovini, te da ih nije bilo na tom području do pre 200 godina. Ovakve neistine, koje se redovno provlače kroz pojedine medije, ciljano su nastale da umanje istoriju Srba, a samim tim legitimitet i pravo na stvaranje Republike Srpske. One se osporavaju mnogobrojnim svedočanstvima o postojanju našeg naroda na ovom prostoru, koje datiraju sve do ranog srednjeg veka. Tako je, na primjer, Konstantin Porfirogenit u 10. veku jasno dao do znanja da je Bosna naseljena Srbima, o čemu je također 100 godina ranije u svom djelu pisao Einhard. Danas se međutim nećemo baviti pisanim izvorima, nego materijalnom tragu djelovanja Srba na ovim prostorima tokom 14. veka. U pitanju je manastir Stuplje posvećen Svetom Arhanđelu Mihajlu, koji također predstavlja djelo nemanjičkih ruku. Svoj pomalo neobičan i zanimljiv naziv, manastir Stuplje najverovatnije duguje visokim stubovima i zvonicima, prema kojima je svakako prepoznatljiv i unikatan. Nalazi se u selu Gornji Vijačani između opština Prnjavor i Čelinac, na levoj obali potoka Manastirica. Par kilometara severnije Manastirica se uliva u reku Ukrinu, koja predstavlja prirodnu vezu između Stuplja i njegovog brata blizanca, manastira Liplje. Uprkos tome što su godine izgradnje manastira i njihovi ktitori ostali nepoznati do današnjeg dana, u narodu se veruje da su sagrađeni na prelazu iz 13. u 14. vijek, te da ih je sagradio kralj Stefan Dragutin. Mada ne postoje dokazi koji bi mogli da potvrde ovu teoriju, ona u potpunosti može da se uklopi u tadašnje istorijske okolnosti. Nakon što je kralj Dragutin ostavio presto svom bratu, zadržao je titulu kralja i određene teritorije na severu zemlje. Tada mu je ugarski kralj dodijelio na upravu oblasti Usore i Soli, koje obuhvataju područje današnje severoistočne Bosne i Hercegovine, a između ostalog i Stuplje. Zanimljivo je i da pronađeni temelji manastira ukazuju na to da je napravljen u raškom stilu, te da se može porediti sa manastirima u Srbiji. Mada je sigurno prepravljan više puta, ipak se može vidjeti da je oblik prvobitno bio nalik crkvi Svetog Ahilija u Arilju, sagrađenu u 13. veku, čiji ktitor je bio upravo Dragutin. Međutim, prvi pisani pomen Stuplja koji je nama poznat nastao je gotovo 2 veka kasnije. Reč je o kruševskom pomeniku manastira Dobrun kod Višegrada, u kome su zajedno sa manastirom Liplje zapisana imena njihovih sveštenika. Dolaskom Turaka u ove krajeve počelo je masovno uništavanje manastira na prostoru Bosne i Hercegovine, a takva sudbina je krajem 17. veka zadesila i Stuplje. Većina monaha je potom prebjeglo u Slavoniju do manastira Orahovica, gdje su bili vekovima čuvani jedini tragovi njegovog nekadašnjeg postojanja. Tako je u Sarajevskim novinama Istočnik iz 1898. zapisano sljedeće: Liplje i Stuplje zapališe pod konac 17. veka Turci. Tada oni izgoreše i opustiše sasvim. To se zbilo posle druge opsade Beča, svakako 1690. ili 91. Posle opustošenja njihova nađe 6 kaluđera utočište u manastiru Orahovici i nekoliko komada knjiga sa sobom doneše. Turci su materijale manastira koristili u svoje svrhe jer je u pitanju bio jako kvalitetan kamen, te je mesto na kojem se nekada nalazio Stuplje postala obična njiva. Mada su određeni toponimi u blizini ukazivali na to da je nekada postojao, njegova tačna lokacija je čak i u narodu bila zaboravljena. Tako su priče o manastiru postale samo legende u koje mnogi nisu ni verovali, sve do 1994. godine kada je lokalni nastavnik istorije pronašao njegove ostatke. Na proleće iste godine počeli su radovi na iskopavanju temelja, a ubrzo nakon toga i njegovo renoviranje. Ovom procesu je prisustvovao čak i njegova svetost patrijarh Pavle, koji je na leto 98. obišao radove. Zvona sa visokih stubova su prvi put zazvonila 2004. povodom 10 godina od graditeljske i duhovne obnove. Monaški život je nakon puna 3 veka vraćen u manastir, te je 2008. ustanovljena Stupljanska parohija. Mada se renoviranje još uvijek nije završilo, polako se privodi kraju i danas izgleda ovako. Ovdje se čuva preko 500 čestica moštiju svetaca, među kojima se nalaze mošti svetog velikomučenika, kneza Lazara Kosovskog.
Stuplje je također poznat i po svojoj velikoj biblioteci koja sadrži preko 4000 knjiga. Svakako da su najbrojnije bogoslužbene, ali posjeduje puno toga iz oblasti filozofije, medicine i psihologije. Najvažnije su nam te, naravno, starije bogoslužbene knjige i knjige na ruskom jeziku koje su štampane prije revolucije, znači prije 1917. godine. I zapravo prva knjiga koja je poklonjena manastiru jeste poklon jednog od pronalazača temelja manastira 1994. godine. Preporučujem svima koji su u mogućnosti da posjete ovaj manastir i verujem da ćete zaista biti oduševljeni. Javnosti je potpuno nepoznato da postoji nešto ovoliko staro na prostoru Republike Srpske, tako da moramo svi da damo naš doprinos kako bi se malo više pročulo. Mi se vidimo u narednim videima, a do tada veliki pozdrav!